Abaje bahamwaro gwa Katunguru mu Kasese na Katunguru ya Rubezi nibetumbitira government bwa nyuma y'ecerajiro ecyo kuchendeza mu barugwa mato okuzaha mata 3 aha burumwaro unguriya hanyanja ya Edward George hamwe na Kazinga cyano twaza kubona bona leta ntikireba konka to kubasa kukanisa program ubwo nitusaba maze mu gito abantu tusaba amata tukusana kemyaro ezindi yitwa Kasese district na Rubirizi district tukusana n'amato agandi tuyina amato gito 26 Rubirizi ine 88 bakaturekere abana myaro zoko nazo zina amato gaba abandi bayine 10 bayine zinga konkito bareka tuteraniza n'emyaro ezindi saba president witu umuzire ature ito abantu bo mwaro gwa Rubirizi no mwaro gwa Kasese. Honorable Cadet Benjamin Uturo omwishengero wishaza lya Bunyaruguru ohereze kusinga karuru yaraganisa kurwana n'amashija okorera ngo cyaragire cyahindurwamo. So ntuza kutereza nyanza cyonka twansaba president omukundu wa Yoweri Kaguta Museveni abantu ab'Abunyagondo bakunda kandi tukagirira kimwe kutereza nyanza cyonka ab'Abunyagondo n'ubantuma engwe namba ministries y'abahire wale nkuza abaziruho cyonka tutendeze abutimba uburi omuburi yacu kukira kugengo ine namba 33 amwaro kandi eriato rumwe rina ubutimba nkarukaga butimba bigana 5 tutendeze obo butimba bubaganisibwe amaso license government y'abahire ezirweze shaha government mulingo erikororamo abantu abarikara abarikuhangara hanyanza ya Lake Victoria hatemerire kujahimbaganiza n'abantu abakomera hanyanza zimwe za Edward n'inyanza ya George habuko abali ngashobora kulima ngashobora gukora indi mirimo baitu hano tushobora gukora ubundi mirimo so mwegi kweterana bino turugamba president turikuja kumuhambiriza kuhindura nisono kwekayo tulenge kubaza nawe aguma tusingire baitu hata byaguma tusingire izo twasigara tushana abantu bagira ngo imbere yabo neza kuguma habusheragireke gasha kwa Gilbert Muhanguzi.